Ka Sarkar Jilla Lengbaka Health Expert Committee Jungkatnat Health and Family Welfare Nen Kasibaar Kan Yutrik Lalengkot Arhaja Arsan Kalasong ya kajinggelang ban kemi benya ya kajinglong jingman ban kajingpen krek kajela kabide bujing sapyang upuk nang jingpang HMPV kabala stang nikong na China ubala poiru syapo India ha kate kajinggelang uram kumar la pentip ba ha kajinggelang la yatai sani ba halat HMPV uneu nang jingpang omdei setia nang jingpang ubadang thmai riudei ubala sapyang syakibaj ba labun pausnam bat lalap nikong ya hausnam arhajar iwe bat ula ong bahau no pra arja usau kila don kendai tli ke jingja ki bela penti kena ya ka jingyo yok nang jingpang HMPV na ki news pa khat sawut ki bela suba bakila yo yau HMPV ha keleng ki benta jokari dei om syam ladon mano ru ki bandu no yala ka jingem susu ula penpau bakida kisin jokan ke jingpang kaya serem ke jingyo yak bayong kli jingset kejerho jingset rendang bat kini kidak kisin gilong bajajai Pat kamsyam ladon kano-kano kajingja mandon kibayap nau kenyang HMPV. Kajinglong jingman kalong kabane dari kamsyam lakadau bakan long ka eki ke bapela ne bakan long ka babu ha kajingma. Ka tranat ka koi ka kya klapen siluri paiba bakin bud renti yaki jinglong manlong kibalik khoi le subah da basaj man la kapori la kikti bandeng ya kamas haba kidon ki jingpang bayong kli penduna ya ka jingma jong ka jingpan sapriang ya ka jingpang. Udai uknyang lene virus ubakta igi kana kiba hapo ajong ka khatsaus nam karta bat igi nongpang kibla he akarta kumta kino kinongpang kibadon ya kite kidak kisin kemdei ban penslam kaban sim dawai no mardor na ki hospital lapan pau uram kumar ulapan tipru baka integrated disease surveillance program IDSP kan peteng ban kmi benya ya ka jinglong jingman bat kan trace sitom ban pentikna ya ka koi ka khia jong ipajba ha kene ka ayom bat kijaka aijing sumar kibadon ha ka jela Meghalaya kidai ki bala bit labiang bat bala penklain bah bat ban yakon persya ladajia baki kene ka klam jingpang HMPV